do vas dopire ovaj pljesak? Da, kako ne. Evo, posebno bih htio, bez uvrede, da izdvojim određene ljude u Bihaću, a to sam pročitao u novinama nezavisnih 2008. godine. Jedna ulica, ljudi jedne ulice su poželjeli da žive u ulici Srđana Aleksića. Ja sam tada, vjerovali ili ne, gorko zaplakao od neke dobrote, jer znate kako ja sam dosta puta u Bihaću bio. Bio sam trener košarkaškog kluba, pa smo se susretali više puta i tako lijepo se osjećali u jednom finom, pitomom gradu, ono što kažemo, na divnoj Uni. Mislim da smo spavali u jednom hotelu koji je bio van grada, mislim da se zvao Sunce. Jeste, još uvijek je tu. Sve najljepše što čovjek može da napravi izgled do Plitvica, sve je to bilo i sve je to bilo naše. Nisam čovjek, osjećao sam se domaćin u tom gradu i okolini toj. I onda dođe neko zlo vrijeme, pa nas zavadi, pa na otuđi, pa meni kao radu otme sve to. Pa meni ona neka tuga, muka od jednog lijepog prostora nije više tvoj. A kad se događa ovo ko što se večeras događa, ko što se događa u vašim srcima, u vašim dušama, da priznajete čovječnost, onda kaže, sad je opet meni onaj divni Bihać, ono divno sunce na divnoj Uni i ja sam večeras sretan čovjek. Gospodine Aleksiću, s nestrpljenjem iščekujemo vaš dolazak u Bihać da vam uručimo ovo priznanje za vašeg pokojnog supruga. Hvala vam lijepa i hvala vam dobro želimo. Završavamo razgovor s ovim pljeskom publike u Kulturnom centru. Bili zdravi, bili.